kublai pi baro nakaliang kadu dashin kendra shillong ni pediang sobai pi syakatup kubor mataka janmit. Shwa man pash ki kubor ni nyepet shwai ki mat bakong san. IT Menteri Rang Badu Kari yaki nyop santeli ki digital banking units ke jingkiu ha ka yok ka kot jong kari ke syong ha ka jing trekam baklan jong ki bank. Pelat pajba Menteri Ketenat ki Kampok Yek o Amit Shah ya ka kot pulih MBBS Beningkong balathok ha ka tin Hindi ha Bhopal. Uong bakalong kasin jam Beningkong ban kentir ya ka tin jong kani India. Yo bor ke jing dawa ban bu ya ke skul ba jong ka National Law University Havilum Jaintia la ay ka sos skular sya ka sarkar Meghalaya. Bat putno ka tamasa king ling kenda ne ka Megha Kayak Festival hawa umtraw palat shispa ngut kinong shimbenta nagi arko tli kiwi ka pertay kilay shimbenta hakate ka tamasa ba South Sea Linter. Kikubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentakasngi ula IT Syakari hadu nyau pesan teli ki digital banking units DBUS lengba ka video conferencing yakini ki DBUS labu da ka jingtmu ban pentikna ba ki jing mentoy bala ban yo na ki digital banking kinla ban poi shadu ki benta ba kindong tam jong kari kini ki bank digital kin ay ka jing Syakri ba pher yaki pai nong shong shnong habakren ha ka jing yalang Menteri Rang Badu Kari ula ong ki digital banking units kin nang penklan ya ki jing Syakri lengba ki kam digital bat kin penklan ru ya ki jing trekam jong ki bank digital na ka benta kari ula ong kani kan kentir ya ki kam ki biade bat ka bank bat kumju ru ya ka rukom penya ya ka pisa pilan kan yarap ban wanra ya ki jing khuat ya ka jing trekam bat kan yarap ru ban kenthop ya ki brieu hapo kani ka rukom trekam. उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। Ka Madhya Pradesh kalalong ka jilla ka Beningkong hakari ban sedang ye ka jingpuli MBBS hakaktin Hindi. Menteri Ketenat ki Kampok yang ke sarkar pedeng Amit Shah ula pelat hadu laiteli ki kot belatho dekaktin Hindi ki biadai ba ka jingpuli medical science ha Bhopal mata kasni. Haba ai jingkren hakate ka jingalang usha ula ong ba kani ka de ka por ban thau bat pen wandur ye ka rukom trekam ka pule puthi hakari namar ba ki khenna menta kin yo ye ka lat ban pule hakaktin la jong. Ula ong bakane kari kasin jam ka bekerpang ban penkop buram ya kaktin Hindi kari India khnang baki khna pule ken la ban pule hala ki jong ki ktin लिखा जाएगा मित्रों सुवर्ण अक्षरों से। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। Ka sarkar Meghalaya minha ubanay naitung kaladep ban ay ka jing minjur ban bu ya ka school ba jong ka National Law University. Hakabiaday bat kanila penlong ye ka jingalang pajba hinin kasngi hapo ka Shatri jong ka National Law University Demand Committee hayung wali tpepale jawai ban penbor ye ka sarkar ban bu yakane hakathain rilum jantia. Hakate ka jingalang laray ban nang penlong shu sai kiwe ka jingalang pajba ha East Janta Hills bat West Janta Hills ban pensngau thu pajba halor ka jing donkam ban bu ya ka Jakapule jong ka National Law University. Hakate ka jingalang laray ru baday ban ay ka sos skular sya ka sarkar jilla bat sya baro kinong mikmat jong ka Janta Hills bat ki MPS jong ka jilla rengkat ka jing kerpat ban kirshan ya ka jing dawa ban bu ya ka skul ba jong ka jing pule law ha Janta Hills. U President ka Senra Jowai u OR Shalam ula ong babun na ki Jakapule la terwa ban bu ha Jantia Henry hakabakadu la let ban bu ya ki Shakiway pat ki district. Ya kani ka jingalang lawan banya shimenta di kinong seng jong ka Khatar Daloy Law College i Dr. Professor PM Pasa bat kiwe.
UMDC barim nanang ba usyam hok garot ularai benyakun haka election banwan kaban selong haka snem arhajar arpulai na raliang constituency. Habapin banaya kani ulaya thu ba ulapan ya tiket nakaseng United Democratic Party UDP Henry hadu menta umpat syamlayo ya jubab. Ula kren syai belada yo ya tiket nakaseng UDP unyang benyakun ya election kum ukertong shimet. Ula kintu ya election committee jong UDP baki day benapet beniap ha bajet ya kertong jong seng na raliang constituency. Naga UDP mje ko rai bat dapat le degi observer o observe dan ni kuli benya yu bru urap klan dan ni UM kesuru job. Henry usnya thamula dan ni usnya penkernet iwa ditegi observer mjoi gi lagi. Ya kan election ngad yele baika. Mem di kejing artin lada yo tiket lada myo le ngad lai mat. Dah le lai mat to usnya usuru yang pai ba yu bon to kuat persandingan. La penkut no ya kata masa ya king lieng kenda basau sengi lenter belatip kum ka 4-day Megha Kayak Festival belapen long da ka Ribhoy Water Sports and Tourism Cooperative Society hawa umtreu Ribhoy. Laban ong hang ni bakani kata masa Megha Kayak Festival kalaban long kum kata masa king lieng bahetam haka Indian subcontinent bat laya shimenta de kinong king lieng kenda kiblatibit bat kibadang shu sedang kibadan hadu palat shispa nakomba arpautli kiri ka perthai. Kinong ya shimenta kilapan pau ya jing sngo kemen ban yo ya kum kani kata masa nakabenta bakin la ban penpau ya kasap king lieng jongki hakiwa. Kinong ya lam jong Ribhoy Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited EIAN Vincent bat Sheila Vincent kilapan pau ya jing sngo ngo ka bakerpang sya kinong ya shimbenta lapen kut ya kani kata masa da jing sam ya ki khusnam. Ka Meghalaya State Rural Livelihood Society Block Mission Management Unit Maurang Keneng, East KHASI Hills District Hinin Kasngi, kalapan long yaka self-help group Mela Hashnong Smith, East KHASI Hills District. Imentri katanat agriculture but farmers welfare iba bante dor lingdo, ila ishimbenta hagajingalang play kum ikongsan, but iba lambor malngyang iba long MLA but MDC katan kum isimbut kongsan. Haba ay jing kren hagajing lang iba lingdo ila penpau gajing sngo kemen ban yo i ya gajing nang bun jong kiseng yarap ladi bat lapenya daki kentei kibadon ya kabenta ka bakraw ban kentiu ya ka yo ka kot haka imlang sa lang hakatika sngi i kongsan bat simbut kongsan kila sami ki check hapo ka NRLM sya ki pratili ki village organizations bat ay ka sanction letter sya ki lightly ki self help group. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman kasun meneng ha shilong ka jing shet kalong 8.9 degree Celsius bar ka jing kriat kalong katsan degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong south khandai na ka shi spa min step bat nyo pun rio na ka shi spa janmit kandon ka jing hap slap ba malumala habun ki jaka Hashwa bangin penkut no ngi penkan maya pi baya ka di ka khubor na lor ka ba piyo i ha ki television pilar ban pet live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong nagabenta ki khubor ba man la ka sngi pilar ban pet ka khubor jong ka Didi News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngi nya pet biang sa shi se ni ki mat ba kong san IT Menteri Rang Badu kari yakik nyopsan tali ki digital banking units ka jingkiu ha ka yo ka kot jong kari ka syong ha ka jing trekam baklain jong ki bank. Pelat pat ba Menteri ketanat ki kampo ying u Amit Shah ya ka kot puli MBBS Baningkong belatho ka kien Hindi ha Bhopal uong bakalong ka sien jam Baningkong ban kentiu ya ka kien jong kari India. Yo abor ka jing dawa ban bu ya ka school ba jong ka National Law University Hari Lom Jaintia la ay ka sos scholar sya ka sarkar Meghalaya. Bat kut no ka tamasa king lieng kinda ni ka Megha Kayak Festival hawa umtraw palat shispa angut kinong ishimbenta na ki arpotali kiri ka perthei kila ishimbenta hakati ka tamasa ba saus ni linter. Te parlok katung ila poy sya kapukot jong ka thup khubor jongi metaga janmit hadu bangin de syambiang bat pila shay kasngi kublay pi barot